MN Drama presents What's the Style? Pagdumog Style! Hello? Jollibee ne? Namoy spaghetti? Maayo, namoy spaghetti. Naapod me. Kay birthday man miron. Kinsa na ang bugaan ng gikiringking anak kong anak? Paminawon, be? Hello, baby Rosita! Hoy, Tuknoy! Hintawag ko nimo atong alas 9 in punto. Unya hintubag kag alas 9:01. Asa man ka ng isa ka minuto? Kadula na po kag email, ha? Unsay ga-email? Ga-email ha? Naguba na magaya akong cellphone. Kaya pa nangilaman akong gamit har na minauradyo mga what's the style. Aron nga ganahan ko. Aos maayo noon kinaguba. Tayo sa no Rosita. Sa duga na itong panig-uyab, wala ba mo kahalok ni mo? Bisa kahalok na mo pagay unta? Ngan, iskura po ka. Basta anhiyon niya diri sa balay. Kaya akong ihungit ni akong simo diri sa bintana. Ha? O sige Rosita, text Rosita kay mamina pa kung what's the style balik ire. Pero ganahan ka kung pag-anan ako haanin jowa ba? O sige be, basta amping ha, pag andam og kusog, love you mama chup chup. Ikaw tukbuya, ha? Tampalasan ka sa kong anak. Pantera mo niya. Malamig Style. Hoy, Rosita! Hambi na yung cellphone. Ato sa pikas kwarto. Ato katulog. Pantay karong tuknuya ka. Tisa no, ako sang atiksan. Na anak ko, Baby Rosita. Sige be, ako nang i-plaster ako. Basta na daw. Ito raw, kep ang bitana oh. It's time. Nga naman, hinggamay na mo ang simol Baby Rosita. Kuan mong good be. Naulaw magkukunin mo bibi tuknoy. Amo o ba Baby Rosita? Sige, usog. Baby Rosita, ay sa tiklain ako yung ingon nimo, nalay ko yung matikdan sa imong baba. Naku patay. Baho lagi. Kuan mang good be. Gikan mang gugong nikaon tas wala ko ng toothbrush. Mo ba be? Ay, usa pa kakusiyo po ng imong dila. Ya ate, apa may kiki ng imong baba Rosita? Natay na ako, ulita. Ayun. Hindi ko rin mo magmula mata. Namin ako ring radyo iri was that style aron mautgan ko. Bulo mi na ba? Ano nga nang tawag? Te. Gamen. Giwa ba? Ba Baby Rosita? Pagilom na, pilalay. Kabuang. Laylay.
What's up mga mga? So karon mag-shoutout na din sa YouTube. So shoutout Simit, Diltas 1, wala ako pake. Kevin Apolinar, BNU 2, Jorge Kick, DJ Ray Studio, Joel Matugas, Bisaya News, Markel, Bangas TV, Ninja Turtle, Lyra Bilita, Marias Vlog, Gisril Nioda, Vince Castro, GC Milian, Vincent Kyle Acopiado, El Cram TV, Alhas Island, Marie Gomales, Sweet Arctic, and QT Lab. Nino Ansong, Grace Miranda, Myra Esper. Maria Merna Silion, Crisidel Lisa Ilusga, Nectarios Castillo, Nashlin San Duyugan, James Kirby Vlogger. So shoutout ni Marit Inaldes from Kuwait. Then Alex Sinangote, Ninin Estiano, ni Irish Smith, ni Joey Anong Samura, Shout out to Vanessa Marie Pahente. Limar Bantaweg Bobong Magsayo, o si Isis Gabato, Trigger J. Rigual sa atong group chat dra sa Steve Mamarong. Shout out to Q815 Clothing and Custom Prints and Jit Lee, Limaras Cafe. Shout out Rere Espra. Shout out to Chip Charlie, Tyre Escobar, baka naman. Oh, Cafe de Goyo. Lasio Beach Club. Joan Barba Mirian Pahid, and Rich Ann Godoy Meralin Sabila Shout Bayan. out Lassie Seawall. Janice Harden, Makmaklikin, Erika Queenie Roble Sazon. Shout out. Lihay na Kionales Bunayog. Ingat si Alde, shout out daw ni Mimi de la Serna. Ibilag ba niya? Shout out Dodske Arandoke Mendoza. Shout out Chiri Cabahom. Shout out po Christina Colon Carico. Ako na, himbawi na yun, no? So, more dito tanan guys, salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos namo nga makalingaw. So, hapit na tayo 60,000 subscribers. Dali po ninyo! Ayo, hapta December. Dugay kayo mo, oy! So, more dito. Dire na taman. Salamat sa pagkuman sa video. #mamarang. Sige your TV, your greatest weapon against stress. Peace out!